Pogodi film na osnovu glumaca. Ajmo. Prvi glumac, Robert Pattinson. Tipa... Ono kad idu nazad... Nije, mislim da ne idu nazad. Ok, ajde, ne znam, dalje. Sljedeći glumac je Tom Holland. Tom Holland i Pattinson. Da, i to Tom Holland će imati poprilično zapaženu ulogu. Aha, znači tek je film u nekoj postprodukciji ili negde treba da izađe. Mislim da u maju izlazi ove godine. Dobro, ne znam, ajde dalje. Zendaya. Da mi nisi rekao sad Pattinson, ja bi bio pod foru Spider-Man, jer i Spider-Man izlazi u tako nekom trenutku. Nije Spider-Man. Ajde dalje. Matt Damon glumi glavnu ulogu. To jest, glumio je. Matt Damon, ekipa iz Spider-mana i Pattinson. Je to sad ovaj novi Tarantinov, nije Tarantinov, nego Christopher Nolan, a gdje skuplja All-Star glumca Odiseja? Tako je, Odiseja.